Poštovani saradnici, Adi je ovdje. Danas želim samo da vam pokažem kako brzo, dakle kako jednostavno i brzo možete da dodajete svoje oglase na Facebook grupe. Znači, ja u svaku grupu u koju se ubacim, znači, ja je dodam u favorite. Vidite. Znači, kako se dodaje u favorite, znači jednostavno ovdje kliknete, vidite, u mene sad stoji uklonite favoriten, a znači kod vas će stajati dodajte u favoriten. Jel? Znači kad ste dodali sve grupe u favoriten i želite da postavite znači oglas, jednostavno kliknete ovdje gdje vam piše favoriti, jel? I kliknete na više. Jel? Sada. Znači, vidite, sad su se pokazale sve grupe u koje sam se ja ubacio, a koje sam dodao, znači, u favoriten, tako da ne moram poslije da ih tražim ili da ih nekako drugačije sortiram i to. Znači, one su već sortirane. I šta sad radim? Pogledajte, jednostavno, evo, unaprijed spremim, dakle, tekst, jel, koji mislim da ostavim. Evo, preko njega lijepo ga, znači, markiram sa lijevom stranom miša, to vjerovatno svi znate. Znači, kad sam ga markirao, kliknem na njega desnim klikom, kopiram i gotovo, ja više nemam potrebe na njega da se vraćam, na taj tekst. Ja jednostavno to sklonim, znači, i on mi više ne treba. Šta sad radim? Znači, sad uzmem i jednostavno otvorim odmah nekoliko stranica. Pazite, evo recimo, krenut ću redom, pošto planiram svakako ovaj oglas da postavim i tako da ćete vidjeti kako to radim znači brzo i jednostavno. Pogledajte, znači desni klik na grupu i piše da otvorite u novom tabu ili novom prozoru. Idem odmah na sljedeću, novi prozor. Dakle, otvorite, evo ja ću za ovaj primjer recimo otvoriti, evo otvorio sam 2, 4, otvorit ću evo dovoljno. Znači, i jednostavno šta sad radim? Kliknem na tu grupu, jednostavno kliknem tu. Ako želite dodati svoju sliku, onda kliknete ovdje pa dodate neku sliku iz svog kompjutera. Međutim, ja to nekad koristim, nekad ne koristim. Uglavnom šta uradim? Znači, samo klik einfügen, to je na njemačkom, vjerovatno je kod vas na engleskom, pa je paste, jel tako, ili paste. I znači samo zalijepim. Sada, pošto u ovom mom oglasu postoji i link u kojem se pokaže sličica, vidite, znači potrebno je sačekati da se to učita. Međutim, nekad, znači, i nema sličica, pa onda to se odmah učita. Sad, da ja ne bi čekao da se to učitava, ja jednostavno kliknem na drugi, opet samo paste, ne čekam ništa tu, idem na treći gore prozor, zalijepim paste, idem na četvrti, zalijepim, jel, paste, ok, i sada, evo, već sam ja na 5 grupa pripremio. Znači, sad se ponovo vraćam na ovaj gore tab, vidite, i sada jednostavno samo kliknem dole objave. Znači, i evo ga, objava već stoji. Tako isto idem na sljedeći, kliknem objavi. Idem na sljedeći, kliknem objavi. Znači, pogledajte, evo ja sam za nekih, šta je ovo, nema ni minut, jel, postavio već na 5 grupa. Pogledajte. Znači, oglas postavljen na svih 5 grupa. I sada znači, zapamtim, znači, zadnji mi je bio XU, ok. Sad to lijepo samo pozatvaram, jel? Znači pozatvaram i dolazim, idemo XU, znači koja to je bila ova, XU. Idemo sada na sljedeću, idemo novih 5. Pogledajte, samo desni klik, hop, novi prozor, evo ga. Znači, i opet idemo tako. Znači, gore, zalijepimo, idem sljedeći, ne čekam ništa. Vidite, idem opet sljedeći, opet klik, zalijepim, evo ga. Znači, vrlo jednostavno, a ne oduzima mnogo vremena. Evo ga sad. I sada, recimo,
Ako hoću da mi se ne prikazuje ova sličica, znači da bude samo tekst, jednostavno kliknem tu i kliknem objavi. Znači evo sad je objavljena objava bez one sličice, ako mi ta recimo sličica smeta. Evo, namjerno ću znači da sklonim da vidite, znači i samo jer je već tekst unutra sačuvan. Kliknete objava i provjerite, za svaki slučaj, evo spustite se malo niže, vidite da fantastična prezentacija, dakle, objava je prošla. Evo ovdje ćemo kliknuti nek ide sa sličicom, nema veze, znači i vidimo, evo ga, i oglas sa sličicom. Razumijete? Evo ovdje ćemo opet bez sličice i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je veoma jednostavno, evo i ovdje ćemo sa sličicom, znači to je po želji. Znači, ovo je zaista vrlo, vrlo jednostavan način i preporučljiv način. Dakle, svima vam preporučujem da postavljate svoje oglase. Dakle, ovdje je 80%, dakle, na ovim grupama je 80% onih koji se bave nekim poslovima. Ali vam znači, kažem, iz pouzdanih izvora, dakle, da ti ljudi veoma, veoma malo zarađuju ili ništa ne zarađuju. To su većinom ljudi koji su na početku svog poslovanja, jer to mogu da zaključim na osnovu onoga zašto se sve ljudi kače i šta promovišu. To je strašno. A ne znaju da time gube povjerenje kod onih koji se uključe preko njih. Zato što u tim kompanijama nikad neće dobiti isplatu. Te mnoge kompanije u stvari nestanu preko noći. Znači traju 2-3 mjeseca, pola godine i gotovo nestaju. Dakle, i šta se onda dešava? Onda stupate vi, vaši dakle oglasi stupaju na scenu. Jer vaše, to jest naša Stajfop kompanija traje i ako Bog da trajaće godinama. Znam to iz pouzdanih izvora. Znači, dakle, moja sponzorica, ja sam to već nekoliko puta ponavljao i objašnjavao u Lettersima, je u direktnom kontaktu sa gospodinom Nauderom Kazanom, dakle, vlasnikom Stajfop kompanije, koji je u svijetu i više nego priznat i poznat po svojoj korektnosti i svom poštenju. Dakle, reklamirajte se na Facebook grupama, upravo svim tim na kojima se govori o poslovima, na kojima drugi reklamiraju svoje poslove. Znajte da će vam se to isplatiti. Znam iz ličnog iskustva, znam šta se dešava sa poslovima koje pojedinci promovišu. Znam, mogao bih sad nabrojati, bar 20 koji su proteklih godina samo dolazili i prolazili. Stajfop ne prolazi, zapamtite. Dakle, iz pouzdanih izvora znam da se gospodin Nauder Kazan sprema da znači svoju firmu Stajfop, dakle, priprema već svog sina najstarijeg, dakle, da je on, dakle, preuzme, da jednostavno u stvari sve ostaje po istom, ali će znači je voditi njegov sin, jer gospodin Nauder Kazan ima jednu offline kompaniju koja se bavi također produktima i koja fantastično funkcioniše, ali znači u svakom slučaju dobra vijest za sve nas Stajfop članove je to što Stajfop je najavljen kao jedna kompanija koja će zasigurno trajati još mnogo godina. Prema tome, svijetla i čista obraza smijete pozvati svakoga. A znači, rezultat oglašavanja na ovim Facebook grupama će biti taj da ljudi koji promovišu neke druge sumnjive poslove, koji dolaze i prolaze, koji nestaju, znači rezultat će biti taj da će ti ljudi jednog dana shvatiti to, kao što su mnogi već shvatili i došli u naš tim, dakle, shvatiti i onda će ulaziti, znači, preko onih koji se budu oglašavali tu. Dakle, čiji oglas bude tu, znači ljudi će i ulaziti preko tih ljudi. Dakle, nemojte biti lijeni, poslušajte me, reklamirajte se bez obzira, nemojte gledati na momentalne rezultate, nemojte gledati sada, evo ja reklamiram već 7 dana, ovo ono, nemam ništa. Ma 7 dana nije ništa.
Ja sam vam objašnjavao na prezentacijama. Dakle, imam i članova u timu koji nisu više od pola godine, neki čak i po godinu dana nisu napravili neke rezultate, odnosno nije im bilo potrebno, nisu se uopšte reklamirali, nisu ništa radili. A onda su znači iznenada dobili po nekoliko članova, a nekoliko njih je dobilo u stvari samo po jednog, dvojicu pravi članova koji su im razvalili posao, koji su im baš napravili bum. Dakle, ovdje nikad ne znate, ovdje vam jedna osoba može da završi posao. Eto, mislim, javio sam se samo kratko da vam pokažem na koji način jednostavno možete da postavite veoma brzo. Dakle, to ne zahtijeva puno vremena. Znači, koristite ovu tehniku koju sam vam sad pokazao za postavljanje oglasa po Facebook grupama i nećete se pokajati, rezultati će doći, zapamtite. Znači, koristite to, radite to. Ja vas najljepše pozdravljam, svima želim puno sreće i svega što poželite, jel? Pa se mi, ako Bog da, čujemo i drugom prilikom i svakako se čujemo na prezentaciji u subotu. Hvala vam, evo i ovim putem da kažem hvala vam za sve dosadašnje prezentacije kojima ste prisustvovali i samim time u stvari doprinijele da one postanu u stvari brend, da postanu uspješne i one će biti još uspješnije. Hvala vam još jednom, čujemo se, lijep pozdrav za sve vas.